الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين إن شاء الله حديث أبي هريرة يزكبت حديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا እንግዲህ መንሷም ያለውን ጾም ማለት ምን እንደሆነ መጠነኛ ገለጻዎችን አድርጌያለሁ ግንዛቤ ኑሮን ይህን የተከበረ ረመዳን በአግባቡ ልንጾመው ዘንዳ በዚህ ሐዲስ ላይ إيمانا ما المراد بهذه الكلمة ምንድነው من صام رمضان إيمانا ረመዳንን የጾመ ሰው አስሉ ረመዳንን የሚጾም ሰው አማኝ እንደሆነ ይታወቃል ስለዚህ ኢማንን ብሎ አላህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በዚህ ሐዲስ ላይ ያስቀመጡት ምንድነው ስለዚህ ሐዲስ እቺ ኢማንን ያለችው كلمة قليلة المبلغ عظيمة المعنى ይላሉ መብነዋ አገጣጣሟ ተርኪቧ የትንሽ ፊደላቶች ጥርቅም ነች ኢማንን የምትለው ነገር ግን ማዕናዋ ደግሞ እጅግ በጣም ታላቅ ነው ይሄ አሳሱል ቀቡል የአንድ ሰው ስራ ተቀባይነት የሚኖረው መሰረቱ ኢማን ሲኖረው ወሩሁ العباده የአምልኮቱ ደግሞ መንፈስ ሩህ ኢማን ነው وميزان التفاضل بين الصائمين በጾመኞች መካከል ያለው መበላለጥ አንዱ ከሌላኛው በደረጃ በረመዳን ጾም ደረጃ ሊበላለጥ የሚችለው ምንድነው ኢማኑ ይወስነዋል ማለት ነው ስለዚህ ኢማንን የምትለው ቀላል አይደለች ለዚህም ነው እንግዲህ ግንዛቤያችንን ማስፋት ይጠበቅብናል ስለዚህ ስለ ረመዳን የምንለው فليست كل صورة صياما شرعيا مقبول ማንኛውም እንደው ጾም የተባለው ሁሉ የጾም ሂደት ያለው ሁሉ الله زندا تقباينس يلو وإنما القبول معلق بما في القلب قبل ما على الجوارح الله زند تقباينت لنورو زندا كأكالاتشن بفيت بوسطاتشن يالو نقر من مالت اللبت بزالين يتتنترون تقباراتشن مالت أن القبول أنه معلق بما في القلب الله سراتشن إلا الله بل بسراتاتشن በቀልባችን ውስጥ ባለው ጉዳይ ነው ማረጋገጥ የምንችለው قبل ما على الجوارح قبل تعبنا ظاهرا عن الجوارح በአካላችን በውጭኛው ክፍል ከመልፋታችን በፊት የአንድ ስራ ይሄ ሰው ረመዳኑን ተቀብሎታል ትክክለኛ صائم ነው ትክክለኛ ቀቡልነት ያገኘ ነው ለማለት መጀመሪያ ከውስጥ ከዳኺል ኢማን ሊኖር ይገባል ማለት ነው إذن سلزيشي قال يتوسن مابراريا مسطت ياسفلغنال ማለት من صام رمضان ايمانا የመጀመሪያው ايمانا بالله بالله ያመነ መሆን አለበት መጀመሪያ ايمانا بالله አራት ነገሮችን ያጠቃልላል እንግዲህ ይሄ የተውሂድ ክፍል ነው ايمانا بوجود الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى منور መጀመሪያ ያመነ መሆን አለበት انه موجود الله تبارك وتعالى الله بلو يميامن مهون اللبت وكذلك بربوبيته الله سبحانه وتعالى جيتا مهون مصدق مرقاقت اللبت وكذلك بألوهيته أن يؤمن بألوهية الله تبارك وتعالى بالله أملاك النت يعني يوجيت النت الله فتاري يميسد يمينسا يميقجل يميانكساكس يمياستنابر مهون مرقاقتنا مامن ይሄ ሩቡብይነት ነው ጌትነቱን ማጽደቅ ነው ይሄኛው ኡሉሂያ የሚባለው ደግሞ አላህ አምላክ መሆኑ አላህ አምላክ በብቸኝነት የሚሰገድለት የሚታረድለት የሚጾምለት ሐጅ የሚደረግለት በአጠቃላይ ዒባዳ የሚደረገው ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ መሆኑን ማመን ይሄ አላህ አምላክ መሆኑን ከማጽደቅ ጋር ይገናኛል ማለት ነው ذلك ኢማኑ بأنه تبارك وتعالى له صفات عليا الله ትልልቅ ባህሪያቶች እንዳሉት እንደሁም ትልልቅ ስሞች እንዳሉት በዛ ማመን ያስፈልጋል ማለት ነው اذا ايمانا የሚለው بوجوده وألوهيته وربوبيته وفي اسمائه وصفاته وكذلك ايمانا يالو ايمانا بانه الامر بالصيام ይሄ ጾም ትእዛዝ የመጣበት መሆኑን ማመን ያስፈልጋል الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يا أيها الذين آمنوا كتب أي فرض مالت
نانت ما يوشوي بلون الله. إذن الإيمان بأن هذا الأمر مأمور من عند الله تبارك وتعالى هي تكبر كالله سبحانه وتعالى يتعزز مهون ما من. إذن هين كان رقاقة فالصائم هنا يمسك عند صومنيا بصومو ساعات كمبلات كمدطات كليلوج نغروج በሚቆጠብበት ጊዜ لا يراقبه بشر ቢቆጣጠረው ሰው የለም እኮ ይሄ በአላህ ስላመነ ነው ማረጋገጫ ይበላል ይጠጣል ከባለቤቱ ጋር ግንኙነት ያደርጋል ብሎ ቢቆጣጠረው የሚከታተለው ሰው የለም ማድረግ ይችል ነበርኩ ግን ኢማንን አላህ ብሎ ስላመነ ግን በፍጹም ወደዚህ ቦታ አይቀርም ولا يمنعه رقيب دو بيقطعطرو بيكتاتلو سو دمو ليكلكلو مالچالم ولكنه يمتنع لأن الله يراه الله ያየኛል ብሎ ጾምን ከሚያስፈጥሩ ተግባራቶች በሙሉ ራሱን ይቆጥባል ማለት ይሄ ነው ኢማናን ያለው ኢማናን ብለን وهذا هو مقام المراقبة الذي يربيه الصيام في القلب ግጾም በአንድ ባሪያ ልብ ውስጥ የሚያድግበት ኮትኮቶ ልብን የሚያነጽበት ትልቁ ነገር ሙራቀባ ትልቅ ሙራቀባ ማጽደቅና ማረጋገጥ የሚችለው من صام رمضان إيمانا يامنا بلن سنجلسوا له مالته እንግዲህ اللهم بالقرآن ላይ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ሲል فخاطب أهل الإيمان እዚህ ላይ አላህ ያናገረው የኢማን ሰዎችን ما قال يا أيها الذين يا أيها الناس كتب عليكم يا أيها الذين آمنوا خص أهل الإيمان الذين من صام رمضان إيمانا ስለዚህ አንደኛ ተውሂዳችን ንጹህ ሊሆን ይገባል ከሽርክ ከቢድዓ ከኹራፋት ከኹዝዕበላት ዝም ብሎ ከአባገር ንግግሮች ራሳችንን ልናርቅ ይገባል በረመዳን በቀኑ ክፍለ ጊዜ ሰው ጾሞ ይውልና በማታው ክፍለ ጊዜ ሲክበው የዋለውን ትልቁን አጅር የሚያፈርሰው ነገር ከሆነ በተለያየ ሽርክያት በሽርክያ መንዙማ በሽርክያ ተግባራቶች የሚያደበዝዙ የሚያጠፋው ነገር ከሆነ ما صامه بأنه إيمانا بالله تبارك وتعالى إن يتكبر رمضان وار بالله بتككل أمنوا لم يصرونه من دلو مالت إذن اللهم بالقرآن يا أيها الذين آمنوا نام تامانوش أخاضوا أهل الإيمان لأن الصيام لا يقوم إلا على الإيمان صوم من بالو نقر بإيمان لا ينجي ما يقوم هون من رقاقة أسفل لك سلزي يمجمر يوم إيمانا من صام رمضان إيمانا ኢማን ስንል አንደኛው ነጥብ ይሄን ነው ማንሳት የፈለኩት ሁለተኛው ኢማናን بفرضية الصيام ጾም ግዴታ መሆኑን አምኖ ግዴታ أي بمعنى معتقدا أن صيام رمضان فرض محقق يتفرد ግዴታ የሆነ ተግባር መሆኑን ያመነው ركن من أركان الإسلام أنه ركن من أركان الإسلام رمضان كسلمنا مسرتوج عند ركن ليس نافلة يو ترف يمبال አይደለም رمضان ولا عادة موسمة እንደው بعد በተለምዶ እንደ ክብረ በዓል የሚፈጸም ተግባር አይደለም ዝም ብሎ ረመዳን ከዓመት አድርሰን ይያል ዝም ብለን ምንገባበት ምንጠልቅበት ነገር አይደለም ዋጅብ ሆኖ ነው ግዴታ ሆኖ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala عزوتال ግዴታ ስለሆነብኝ ነው ብሎ አምኖ ነው አንድ ጾመኛ ይሄንን ረመዳን መጾም ያለበት فمن صام متثاقلا مثلا አንድ ሰው ረመዳን በሚጾምበት ጊዜ ከብዶት የከበደው የተጠራራ ምን አይነት እንግዲህ አንዳንድ ቦታ ላይ በገጠራማው ክፍል አባቶች አንዳንድ ወንድሞች የሚናገሩት ንግግር አለ እንግዲህ አጀሬ መጣብን ኮልታፋው መጣብን ልጓሙ መጣብን ሊላጉመን ነው ይያሉ የሚያሾፉ የሚቀልዱ ሰዎች አሉ በዚህ ልክ መሆን የለበትም لا يكون صيام رمضان على المرء متثاقلا عليه بالصلاة እጅግ የከበደ መሆን የለም أو ساخطا له ويدمو لرمضان يتقطع ሆኖ አይደለም ደሞ ምን አይነት መጣብኝ ደግሞ ብሎ ውስጡ የተረበሸ የተቆጣ አይደለም መጾም ያለበት بل إيمان بأن الله تبارك وتعالى جعله فرضا على عباده المؤمنين أما يمهون باروች ላይ አላህ ግዴታ ያደረገው መሆኑን አምኖ ተደስቶ መቀበል አለበት وكذلك أو شاكا في حكمه ويدمو رمضان ግዴታ ነው አይደለም ይያል የተጠራጠረ አይደለም ረመዳን መጾም ያለበት ግዴታ መሆኑን አጽድቆ ነው ማለት إذن
نقص من إيمانه بقدر ما نقص من تعظيمه لهذه الفريضة عندي سو قدتانتون متراتر ወይም ደግሞ በግዴታነቱ ላይ ረመዳን ግዴታ መሆኑን እየተጠራጠረ የሚጾም ከሆነ አደጋ መሆኑን ልናውቅ ይገባል ወይም ደግሞ እየተሰላቸ ግዴታ መሆኑን አውቆ እንኳን እየተሰላቸ እየተሳነፈ እየተቆጣም የሚጾም ከሆነ ከረመዳኑ አጅር ላይ ሊጎልበት እንደሚችል ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ለዚህ ነው ኢማም النووي رحمه الله تعالى من صام رمضان إيمانا يميلو أي تصديقا بوعد الله تبارك وتعالى بالله كترو أونت يالهن معتقدا فريضته رمضان قدتا مهون عمنوا بتي يالو النقران إذن فالإيمان هنا علم من القلب إسقا إيمانا سلم بلب يعوك هونو قدتا نتمهونو ما وإذا عانا الجكبت عام بوتا يسنتو ያደመጠው ወደ ልቡ ያመጣው ያላህ ግዴታ ነው ብሎ ከውስጡ ያሰላሰለው ትኩረት ይሰጠበት ይሁን وتسليما اجسدت እንደሱ تسليم لما فرض الله تبارك وتعالى عليه عند ባሪያ አላህ በሱ ላይ ግዴታ ያደረገበት ነገር እጅሰጥቶ የጾሙ መሆን አለበት ማለት ነው እንደው ዝም ብሎ ሙጀረድ ብቻ እንዳያደርገው ማለት ነው ሶስተኛ ነጥብ من صام رمضان ايمانا ከሚለው ላይ ማንሳት እንፈልገው ነጥብ إيمانا بوعد الله وثوابه يا الله الكترو ريان مبال براله يتككلنيا للصائمين باب يسمى بريان يمن سيامي متريا يالله يا جنة براله يا وعدنا الله تبارك وتعالى هم بتشايل اللم الصوم لي وأنا أجزي به صوم ينينو ريني من داون سفتر قطرون سال قد من مسطو يا وعدنا بوعد الله وثوابه يهنن يا الله كترونا يا الله مندا يامن بت اندمي ستو يامن أي مصدقا أن الله وعد الصائمين بالمغفرة الله صمن يوتشن اندمي مراتشو يقبال لك موقنا بأن الله لا يخلف الميعاد الله كترون يما يعتسمهون يا الرقاقة راجيا ثوابه يا رمضان اندمو ثواب من دا يفلقه غير شاك في فضله يا رمضان الترفات بالزاري سيد تراتر مالته إذن إخوتي الكرام وأخواتي واندمه توجي فالصائم صمن يكون سو لعله يجوع وهو واثق أن الجوع عبادة عند صمن يكون سو للراب يشلال للترمى يشلال سراب مراب لله بلو مراب عبادة مهون يرقى قد المالت ويعطش وهو مطمئن أن الأجر مدخر للتما يشلال هي سودة مو يرقاقل الله سبحانه وتعالى للسبل بمتماطو يتنسى أجر النمي ستور قد أنيانون ويتعب وهو يعلم أن الله يرى ويجزي ده رمضان سيدي لفال يا بلال يا تطال قرآن يقرأ ذكر يا بزال بلليت صلاة المسجد يا بزال إن كل تعب يا درقو لمن بلونو يعلموا أن الله يرى الله كل يا إليان يهم كل زجبولين نجا يأجر بالبيت هنا له بلو يميامن هدوم هنا اللبات لو ملوت إيمانا بالله سيب من صام رمضان إيمانا يا رب كزجيازة مثلا عند باري برمضان بأبلا بيدتا الله بالقرآن نتنا وما أنفقت من شيء فهو يخلفه كان داش نجر كمان نيايتم نجر أتستون أتلقسون الله يتكلم بهون جينا ولا سيما في رمضان بتريم دقمو برمضان الله سبحانه وتعالى أرزيكون انديا صفالت سيسايون انديا صفالت يفل نقصو بزي برمضان بإخلاص ما بلات ما تطات ملقس يصفل قوال كنياتم الله تبارك وتعالى وما أنفقتم من شيء كمان نيايتم نقر لله بلاتشو ألقساتشم على بلاتشم على تطاتشهم الله باوطاتشوت يميتكاتشو بهون الجنة فهو يخلفه الله يتكوال مالته تلقو چجر إيمان وسطاچن سلله 100 ብር ስናወጣ 100 ብር እንደጠፋብና አድርገን ወደ ልባችን እናመጣዋለን ያ ነው ትልቁ ችግር ይሄ ነው ኢማን አለመኖሩ የሚያሳየው እንግዲህ من صام رمضان إيمانا የሚባለው ማመን ማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በትክክል ቃል የገባልን ነገር ሊሆን እንደሚችል ተስዲቅ ማለት የቂም ማለት ማረጋገጥ ማለት አራተኛ ደግሞ
ከዚሁ ነጥብ ኢማንን ከሚለው ማንሳት የሚፈልገው ነገር ዝላይ نفي تكمطا نفي المقاصد الفاسدة في الصيام ولهذا قال العلماء ليس صيام عادة ولا حياء من الناس ولا موافقة للمجتمع قديسيقا ما وقع بالنقر إيمانا بلنس الناس كمت يعمنبت يعرقاقت يعصدق بلنس الناس كمت برمضان كفل قزي ብልሹ የሆኑ አስተሳሰቦችን በተቃራኒ የጠላ ሆኖ መገኘት አለበት ማለት ነው። እንግዲህ ጾም ሲባል ዓዳ አይደለም፣ ልምድ በአመት አንድ ጊዜ የሚመጣ ልምድ ተደርጎ መያዝ የለበትም። ዒባዳ ነው፣ ከዒባዳዎች ሁሉ ትልቅ ዒባዳ ነው እና በትክክል ይሄንን ረመዳን ሲጾም እንደ ዓዳ አድርጎ የሰዎች ሐያ ሰዎች ምን ይሉኛል ብሎ የሚጾም መሆን የለበትም። ሰዎች ምን ይሉኛል ለሰዎች ሐያ ብሎ አይደለም መሆን የለበት። በበላለው ሰዎችስ ምን ይሉኛል ብሎ መሆን የለበትም። ወላ ሙዋፈቀተ للمجتمع አብዛኛው ብዙሃን ሙስሊሙ ማህበረሰብ ወይ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ጾሞታልና ልጹም ብሎ የተነሳ መሆን የለበት። ይሄ ሪያ ለሰው ብሎ ነው የሚለፋው፣ ለሰው ብሎ ነው የሚታገለው። ይሄ ትክክል አይደለም። ኢዳን فمن صام لأن الناس يصومون ሰዎች ይጾማሉ ብሎ የጾመ ሰው أو خجلا من اللوم ወይ ደግሞ ሰዎች ይወቅሱኛል ብሎ የጾመ ሰው أو محافظة على الصورة الاجتماعية ወይም ደግሞ ማህበራዊ ትስስርን ለመጠበቅ ሰው እየጾመ ነው እንግዲህ በጋራ ንጹም ብሎ ጾሞ ከሆነ هذا صيام صورة لا صيام عبادة። ይሄ ትክክለኛ የአምልኮት የሆነ ጾም ሳይሆን ይሄ ጾም ስያሜ صيام صورة ነው፣ እንደው ዝም ብሎ የጾም ምስል ነው እንጂ ባሪያው ከመጾሙ ከመልፋቱ ከታገለበት ነገር ምንም የሚያገኘው ነገር የለም። ብዙ ጊዜ አንዳንድ ከፊል ማህበረሰቡ ላይ በአብዛኛው ምን ነው ይሄ ነው። ሰው ስለጾመ ማህበረሰብ በጋራ ስለቆመበት አብሮ የሚጾም አብሮ የሚቆም አብሮ እንደዚህ ማለት ሳይሆን አላሁ ተባረከ ወተዓላ ይሄንን ግዴታ አድርጎብኛል በመጾሜ በመልፋቴ ለአላህ ብዬ ነው የጾምኩት ብሎ በውስጡ አምኖበትና አጅር እንደሚሰጠው አስቦ መሆን አለበት። ለዚህ ነው ኢብኑል ቀይም ረሂመሁላሁ ተዓላ የሚናገሩት ንግግር አልአዕማሉ ላ ተተፋضሉ ቢሱወሪሃ ተግባራቶች በቅርጻቸው አይበላለጡም ይላል። ወኢነማ ተተፋضሉ ቢማ ፊል ቁሉብ ይልቁኑ የኛ ዒባዳዎች አንዱ ዒባዳ የአንድ ባሪያ ዒባዳ ከሌላኛው ባሪያ ዒባዳ ሊበላለጥ የሚችለው በልቡ ውስጥ ቋጥሮ በያዘው ታላቅነት ነው፣ ለአላህ ብሎ በሚሰራው ስራ እንጂ በመልካቸውማ ይሄም አይበላም ያም አይበላም። ነገር ግን ይሄኛው የማይበላው አላሁ ተባረከ ወተዓላ ብሎ ነው፣ ያኛው ደግሞ ሰዎች ይሉኛል ብሎ ነው። ጾሙ ሱሩ ተመሳሳይ ላኪንሁም የተፋضሉነ ቢማ ዓቀዱ ፊ ቁሉብህም በልባቸው ውስጥ ባሰሩት ነገር ይለያያሉ። አምስተኛ ነጥብ እዚህ ጋር ማንሳት የፈለኩት ነገር الفرق بين صيام الإيمان وصيام العادة لا بإيمان هو مصومنا العادة بلو للمت تبلو يمصوم ሁለቱ ልዩነት አለው። صيام الإيمان صيام العادة ሁለቶች እንደው ልምድ አድርጎ ዝም ብሎ የሚጾምና አምኖበት የሚጾሙ ሰዎች በጣም በተለያየ መልኩ ይለያያሉ በተለያየ መልኩ ማለት ነው። ለምሳሌ ሲያሙል ኢማን በእምነት አምኖበት ሰው የሚጾም ከሆነ ባዒሱሁ ሚቀሰቀሰው ውስጡን የሚያነሳሳው ነገር ማለ ተዕዚሙ ላህ ተባረከ ወተዓላ አላህን ማክበሩ። ያኛው ደግሞ ለሰው ብሎ የሚጾመው ደግሞ ባዒሱሁ ናስ ሲያሙል ዓዳ ለልምድ ዝም ብሎ እንደ ልምድ አድርጎ ዝም ብሎ ረመዳን የሚጾም ሰው ያነሳሳው የቀሰቀሰው ሰዎች ስለ ጾሙ ነው የጾመው ማለት ነው። ለአላህ ብሎ የሚጾመው ሲያሙል ኢማን በኢማን የሚጾም ሰው ደግሞ ሌላው ምንድነው ዩሪሱ ኸሽየተ ላህ ተባረከ ወተዓላ የአላህን ፍራቻ ያወርሳል። አማ ሲያሙል ዓዳ ዩሪሱ ተዕበን ፈቀጥ እንደው ዝም ብሎ ለሰው ብሎ የሚጾመው ልምድ አድርጎ ዝም ብሎ የሚጾመው ሰው ደግሞ ልፋትን ብቻ እንጂ ምንም የሚሰጠው ነገር የለም ማለት ነው። ወከዛሊከ ሲያሙል ኢማን የሚባለው ለአላህ ብሎ የሚጾም ሰው በኢማን የሚጾም ሰው የቁድሁ ሊጣዓ
አላህን ለመታዘዝ ይገፋፋዋል ያነሳሳዋል አማ ሲያም አልዓዳ ለሰው ብሎ ደግሞ ልምድ አድርጎ የያዘው ሰው ደግሞ ينتهي مع الغروب ፀሐይዋ ጥልቅ ስትል ዒባዳ የሚባለው ነገር ይረሳል በቃ እንኳን ብሎ መጠጣቱን መብላቱ ላይ ብቻ ትኩረት ያደርጋል ማለት ነው ያኛው ግን ትንሽ ከተጎነጨ ከጎረሰ በኋላ እንደገና ወደ ዒባዳ ለአላህ ብሎ ወደ ዒባዳ ይዞራል ማለት ነው وكذلك صيام الإيمان يثمر التقوى لله ብሎ በኢማን የሚጾም ሰው ተቅዋን የአላህን ፍራቻን ያፈራል ولهذا قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون له فالتقوى ثمرة الإيمان في الصيام تقوى ميبالو نجر የኢማን ፍሬ ነው አንድ ባሪያ ስለጾመ ያገኘው ነገር አማ ግን صيام العادة لا يورث التقوى لا يورث التقوى ይሄ ለዓዳ ብሎ የሚጾመው ግን ምንም አይነት የአላህን ፍራቻ አያወርስም ኢንሻአላህ በቀጣይ እንዲሁ ከዚቹ ጋር የቀረችዋን ነጥብ እናይና من صام رمضان إيمانا واحتسابا احتساب የሚለውን የምንመለከት ይሆናል ቀደም ሲል የመጀመሪያው ሙሐደራዬ ላይ احتساب የሚለውን አስቀድማለሁ ብዬ ነበር ነገር ግን የሐዲሱ አመጣጥን ተከተለ من صام رمضان إيمانا واحتسابا በቀደም ተከተሉ የምናየው ይሆናል هذا وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين